खुलुमजरी ISTV की पाव में ताबीर बपुम नमकु तराम नोक्सरी आहान बद मरुब पाव डैम कॉलेज असी डिम यूनिवर्सिटी ओहेन्नबा जादा हुंद्रा प्रोसेस तोबा लोइरे हाइना एजुकेशन मिनिस्टर M. हेलेंद्रोना फोंदोक्रे पाउमी डिजमनी लेकिदबगी मतंग सरकार न पीगनी हाइकिबा कंपेंसेशन अमदी थबक हापगी वाफम ngasi फावबा करिमता तौबिद्री अमदी Manipur Police Sports Club Bina Himalayan Sports Association Drans Polo Club Fu Mighty Bapiduna Governors Golf Polo Tournament के semi-final संक्रे पाउ सनुन पिजरी डैम कॉलेज असी डिम यूनिवर्सिटी ओहेन्ना बचादा हुंद्रा प्रोसेस तोबा लोइरे हाइना एजुकेशन मिनिस्टर M. हेलेंद्रोना फोंदोक्रे वाफम असिंग असी डैम कॉलेज एलुमनाई एसोसिएशन असिंदुना डैम कॉलेज ऑफ साइंस की सेंट्रल हॉल पांगथोकिबा चही खुदिंगी ओइना पांगथोकपा गुरु पूजा की थोरमदा फोंदोखिबने थोरमदुदा MLA T. मंगी बाबू सीनियर एडवोकेट CS. नोडिया सान डैम कॉलेज ऑफ साइंस की प्रिंसिपल डॉक्टर P. रणबीर अमदी एलुमनाई एसोसिएशन के प्रेसिडेंट डॉक्टर S. सुसरगा की थोरम की सरुक मोइना कुमसी सही की ओइना डैम कॉलेज ऑफ कॉमर्स की हाने के प्रिंसिपल अनि के वीरेन अमदी नीलवीर साइरेम अमसुंग डैम कॉलेज ऑफ साइंस की हाने के प्रिंसिपल डॉक्टर N. नील सिंहा द अचंब खुदोल पोटकलोइना इकाई खुमनबो उतके थोरमदुद वांगलदुना MLA मंगी बाबूना मणिपुर की लेंगाक सासनदत नतना अतै भारत की स्टेट सिंग अमदी फॉरेन कंट्री सिंग द थबक तौरिब सिंग अयामबना सादा हुंद्रा मंगा रोमदे डैम कॉलेज दगी हौकिबा माइरोइ सिंग अयामब ओइरि मरम मसना कॉलेज असुबु हेना फगनबा होना हनबा हाइबसी अखोइ कुदिमक्की चाउरबा थौदांग लै चीफ गेस्ट ओइकिबा मिनिस्टर हेलेंद्रोना अवनबा एजुकेशन सिस्टम अमा पुरकनबगीदमक्ता एडेड कॉलेज सिंग मखोइगी परफॉर्मेंस येंगलगा लौसिनबा यामना कन्ना सरकार सिन होनरी मसी राष्ट्रीय उस्तावन शिक्षा अभियान रुसा की मखादा पाइखटकदबनी मसिदसु नत्तना इंसेंटिव ओइना सही खुदिंगी कॉलेज अहुम खंगतुना लुपा लाख कुन पीननबा थौरांग लोइरे हाइखि डैम कॉलेज की ओइना चपचाब एकेडमिक एटमॉस्फेयर पुरकनबा कैंपस मनुंगदा लम खोपसिन लगलेबसिंग तकथोकनबा होनगनी अमदी कॉलेज असि डिम यूनिवर्सिटी ओननबा प्रोसेस तोबा चादा हुंद्रा लोइरे हाइखि मसिगिदमक्ता आइखोइ पुन्ना संगसिन मिनसी लोइनना माहिरोइ सिंगसु इरांग सागतपिगनु हाइना अपील तौखि पाउमी डिजमनी लेकिदबगी मतंगदा सरकार न पीगनी हाइकिबा कंपेंसेशन अमदी थबक हापगी वाफम ngasi फावबा करिमता तौबिद्री ममांग सही की दिसंबर की तांग 19 दा फिल्म एक्टर मोमोको NSN IM की कैडर अमन मियाम ममांग दा खोंगोइ नबदगी हौरकपा मियाम की इहुबो पाउ लौननबा होनरिङेदा मणिपुर सरकार की खुलाई पाइब सिक्योरिटी पर्सनल नमैना कापतना महाकु हाटखिबने मसिगी मतंगदा चीफ मिनिस्टर याउना पांगथोखिबा स्टेट कैबिनेट ना लौखिबा वारेप ngasi फावबा थबक ओइना पांगथोक्ट्री हिरमसिगी मतंगदा अखोगी पाउमी की रिपोर्ट ममांग से ही दिसंबर की तांग कुलुमदोइदा मियामना चंगसिलकपा इहोगी पाव कवरेज तौरिङेदा DD न्यूज नॉरिस की स्ट्रिंगर थांगजम दिजमनी एलाइस ननावो स्टेट पुलिस ना नोइना कापतना खाटखिबा थौदो स्टेट असिगी जर्नलिस्ट सिंगी थमोय कायबा थौदो ओइबदा नतना नेशनल मीडिया दा फावबा अचौवा वाथो ओइकिबने खोइसाउनरबा पामुइसिना नुमित अदुमक्तदा अचौवा रैली अमा चतुना चीफ मिनिस्टर ओ इबोबी उनदुना मरालेबा पुलिस ऑफ पर्सनल सिंगी मथक्ता अकनबा एक्शन लौनबा तक्सिनबदा चीफ मिनिस्टर मसानासु थबक ओइना पांगथोकने हाइबगी थाजबा पीखिबा लेखिबने थौदो असिगा मरी लेनना स्टेट गवर्नमेंट की कैबिनेट निफम फमदुना इमुंग मनुंग मियोदा लुपा लाख मंगा कंपेंसेशन पीबा लेखिदरबा दिजमनी की लोइनबीदा मसागा चानाबा प्राइमरी टीचर हापा अमदी महाके अरोइबा मथौ मंगम पांगथोकफम ओइखिबा मफमदा निंगसिंग खुबम साबा हाइबा वारेप लौखि मसा लेखिदबा मतम था अहुम फाजिलगलबा असि फावदा स्टेट कैबिनेट ना लौखिबा वारेप अमता थबक ओइना पांगथोकतबदा नतना केस असिगी मतंगदा FIR फावबा लौखटपीदना लेरे हाइरि इमुंग मनुंगदगी फावमा पावि मतुंगिना मिसी असिगी मतंगदा सुमोतो केस अमखक लौखटपा नतना FIR चंद्री ममांगदा इमुंग मनुंगना FIR चंबिनबा इम्फाल वेस्ट पुलिस स्टेशन दा अइबा चिरल पीदुना वाकटपदा ओचिना लोबियु यादबदगी हौजिक SP दा अमु वाकट चेट पिसनदुना लेरि हाइरि मिसी असिगी मतंगदा मियामना मतेंग पांगलकपा नतना गवर्नमेंट की माइकैदगी करिगुम मतेंग मांग अमता पिरक्ट्री
Local MLA KS Joy Kishanadi Sarda Nanga Balupa Lak Ohum Pirapad Natana State Cabinet Ki Warep Tavo in a Pangto Anavona Bada Angamatim Panglaki Hari. Hiromasi Matang the same Kiba JAC Ko Convener El Pratap Matena Tamlakiba from. Shim Warishanava Matamda, Honorable Chief Minister na Akoi JSida Tazabat Tambiki, Madudi, Mahaki, Luinabida, Tabakama, Masara Chana, Tabama Pigani Hana. Aduga Lunana, Lufa Lak Manga, Sarada and Nova Pigani Hana. Adubu, Masi Fawada, Tabaki appointment Adu, Cabinet Pasta would have the Cabinet Pasta would have the Ekoi Kanjare, Adubu, Masi Fawada, Madugi, Garito would have a process Kang Mandre. Adubu Ekoi local MLA, Honorable. Kumusam Joy Kishana, Sarada Nanga, 3 lakhs some of the market pocket to get a quay, Yumbuda, Sinabire. Makatarakpa, Hojikari Lady have a process to come there. Aduga, Hojik Market Kias as issue, Polisna, Karilo Kotavigi, Havigi, Subsaba, the Sumiamda, Samum Nadale. Aduga, Amzugi side to shoot, Amzugi President na Tawigi inquiry, Kari Kadayogre. Kadore have the Amjuna local from Topol Tabutu, local Pogimon Yam Udi. So Makatarakpada, a Koyi, Maki, Monkom, Siju, Maki, Lian, Mahomasi, Honorable Sim, the Yana, Matun in a Piran Hadan, in the 10 Piran. Aduna, Masi Mahomasi, Levak Miamna, Maki, Monkomasi, Shampada, Mating Pangvinava, Levak Miam from the Su, JC, Coca Menari, my Kadegi, Amsun Harlow, Sim Clock in my Kadegi, Miam the Nishinjari. Pik liba masa ani ga loina na dijamani gi loina bi narmada ngasi su phumangna na lehori mapa yaudana masa yokpa mapuro ba sena khaina bai macha amadi pen bu khudimak tainhom khangna na khanghori laibak thiba thokdok oina leikhidraba dijamani gi misi asi conflict zone oiriba lamnam asida paumi amada hektamak thoklawa yaba thokdok ne state asigi paumi sina masa masa da thokte khanduna tumina lesin pham thokte Hiramasi Matanda Amjugi President Yauna Sam Kiva Inquiry Committee report Lankat Kiva Kuirabasu Makatana Karitava Paikal Ibagi Haiba Government Miamda Kangandan Leba Labaktiba Wafamni. Ajit Sharma Galona ISTV News Kidama Paldamji by Richard Ranjan Infal. Nakalamuram the Todogasi Matanga, State Cabinet and Lokiba Warep Tabakoina, Pangtok Tabahibasi, Nuaite, Hiramsi Matanga, all Manipur Walking Journalists Union Amarila Navasinga, Taxilagani. Inquiry Committee report Matam Sana, Sarkar Pisanki, Adobo, Makatana Kari, Exon Lokalabagi Haiba, Kang Davana, Atuba Matamda, Deputy Chief Minister Unaduna, Kangalagani, Hiramsi Matanga, Amjuna Toksa, the Laiti Haina, Amjugi President A. Movina, Sangdorakli. Amju amusung je sida thaja biki basing du thaw to on to preta da koi mai ta ba koi tawada ma sida amju na tumin le to pa da ba thawa ya go gi wa khom di laite je simu sung amju ga kunna phami na ma tam da koi level mele thamai ban gi je sanna ma si ta ta lobi ge ni ai du da koi ma du level mele da dai de du pi hi de gi koi ma ka ta na taksin da bani ar ga ma koi de gi so koi da kai mo pa to khangal ba lai ta bani na koi na hanjero do bani ar go ji ta ni na koi ga me taksin ga ma si be na ba pi fam to pa expressia ma so thau pi na de pi na bona jar ga ni adu ga amju ya mu sing gi ba inquiry committee gi report do koi ga me na tam chan pi sin ji au ji pa da thau na na ka pi ta do koi honorable deputy home minister na wali di saja ki ba lai re adu ma kha ta na kari progress kare dia aido ke tumatanda dingelagani masi yauna tuna kai government taxelaga phangom to kudi phangalagani aido ai na amanda amukana kindu Nasi Sibra Tigabari Lena Mapam Kiada Irat Tony Gitorum, Bantona Kre. I boxing the Labor Mahadebagi Kubumda, Miamna, Lyson, Titsun Galina, Taurum Yauna, Isorbu Kurumnaki, I book Mahadeba Development Committee in Sinduna, Mamang Saiki Adagi Pantuna Lakpa, Taurumasta Mapam Kiadagi Nupana Picasu, Sorgi Mapanda, Yaipamangol, Nibalagna Sibra Tigabari Lena, Wafum Committee Sigi El Ibumchana, Fondorakli. Pina Hiba, Yamna Puchin Tawel, Isor Nana. Library Sutaki Aduga Echo Puja committee, the Mama the committee later there. Some like didn't talk on Meta Seva Chacha, Marilyn, and Seva Chacha Badunatana. Hujiti, Solising Anida, Resart, Tore Haraga, Yangdang Development, Haiboma Development Organization, Yangdang, Haina. Society do restart to Jeraga, the committee, Ninki, Natawang, Pantuk,
Amaronda committee gi L ibom sana makata na fongdorpada haiboxing asida maite gi laifam kya su leidi haibasing asigi akoibada miyamna sing tem thoktuna lam khopsin ba amadi tata kya season aduna laibak lokthokpadagi sahi khargi matungda haiboxing gi mafam kya da mangkhiba yabagi phibam da leire asiguma tanja sida Manipur sarkar na section thorang lokatuna itihas ka sago naduna laklaba laifam len asibu tanbiu haiba wafam thamlakle ri koi na haiboxing ai na Kanadariba singase. Mafamasi so haide aruba maitegi weba laifam kaya mungsulai. Haiba singasi huji akoi beda tariba kunja singsina. Leibak singsi tawar yonthokpa maramna singasi matam kharagi manungdadi mutkiba yabagi mawong lere. Masi bo ongtang mari leinaba government side gi masih ongtang tinggi di yamna nungai juga ni na satu ki. Amaronda ngasi pangthokliba Sibrati numit asiga mari lenana Quaremal Kaitel da lafoi chang thokpa amada lupa chama yangkai digina sani yangkai fauba yon ba yaunare hiram sida kanaguma matana yangsin bidabadagi Kaitel fambi miyoi karana launing ba mong da potki mamal lauba yaure haina miyoi kiana penda ba fungdok na ragle kumai harau leiba matam amadi economic block na chingba sathaba matam dadi Ganjuma Club Mahiroi Sangstan amadi sarkar gi mari dainaba department gi miyoi sina faubuna arumbagi chang onba amadi pot Mamalga Chanabra Haina, Yansin Bagalunina, Portki Mamal Tang, Yon Bayaro Haina, Drive Sataba Power Lake Rabasu, Sibrati Nuit Kumba Ate, Dharmaga Marilanaba, Lai Thorum Sinda, Quaremal Kaitilda, Lafoi Komla, Sam Amadi Tuanba, Hai Makal Sing Yauna, Lagi Katanaba Firol Sinda, Kaitil Pambi Karana, Launing Mamal, the Portki Mamal Lowada, Kanagumba Matana, Yansin Bidabana, Port Lady Visinga Awabakia, Mayok Nare Haina, Pendam Fondok Naregli. Amarom the Lafoi Yolambi Nupiam and Fondorpada, Potok Hantarapa Madi, Port Season the Bagi, Migi Masing, Helakpana, Lafoi Malasi, Tankalapini Haina, Fondoragli. Laibagama Semada Naharul Singha Choba Daitalai Haina, Works Minister Dr. K.S. Ratan Kumar Fungdokre. Wapamasingasi Langtabal Block Congress Committee Nasinduna Maibam Laikai Community Holder Pangtokiba, Kendra Sigi Youth Congress K Nauna Kalaba members Sing Taramna Okpa Amasung, members Sing the I Guardian Topagi Torunda Fungdokibani. Tormaduda Parliamentary Secretary MOBC Amin Saha, Blocky President M. Basanta, MPCC General Secretary Kumari L. Tilotama, MPYCC President Amin Hussein Amari Ate Masak Naiba, Miyukia Susargaki. Tarumgi Sarukama Oina, Youth Congress Ki Nauna Kalabat Bubasing the Kudol Put Piduna, Ikai Kumna Utpagaloina, Dawan polling Butsingi, Youth Singi, I card Singsu, Yentoki. Tarumaduda Wangang Kibasinga, Laibaki Owen Purakna Honavada, Naha Singi Daita, Zawi Hibasi, Kakauri Dabani, Lantabal Kendrada, Congress Ki Oiba Mute, Putok Tabana, Chakut Kongtangilamda, Yamna Tinta Hale, Opposition da Sumuk Lairagadi, Hilam Kiada, Sotaragani Haina, Fongdonaki. Parliamentary Secretary Amin Sahana, Donganba Polingi Maru Oiba, Taupuribas in the party Tabak Torum Kiada, Maipunaba, Yauduna, Kendra Sida, Congress Ki Mire Putoktura, Laibak Wailda, Yahonsi Haiki. Zibges Wakiba, Minister Ratan Kumarna, Laibak Amasembada, Youth Singi Achoba Daitalai, Makoibo, Donganba, Phil Kiada, Zalanduna, Tungi Yumirel, Henaba Honasi Haiki. Masigi, Lebakama, Marugi, Simba Doribase, Masako Nahasina, Simba Doriba, Madu Nupi Webe, Nupa Webe, Aduna, a Congress of Target, Amadi, Rahu Gandhi, Magi, Vision Makada, a youth Singse, Masi administration, decision making, Masi participation power. Joypur, Chandigarh, Okil Furakpabu, Yaning the Bukfundok to the Bar Council of Assam, Nagaland, Meghalaya, Manipur,
Tripura, Mizoram, Arunachal Pradesh amasung Sikimna India pumbada hayenggi oina court kadabgi khongjang changsin gadoriba asida sarugya hari. Mapan suba International Trade Fair ngasidigi Palace Compound laiba hapta kangjebunda haukre. North East Trade Fair Association asinduna pangthokpa hudokpagi thormaduda MLA T Mangi Babu, All Manipur Working Journalists Union gi President A Mobi, Netfagi Chairman Ketrimim Santa Amadi Atay Masak Naiba Miyo Kya na Surga ki Tongan ba polom kya Yoliba Stone Singh MLA na Chatuni Yangsin ki Tormaduda MLA T Mangi Babuna Mafam Kangdana Leramba Poto kya Mela Tawa Sida Miam da Utpa Amadi Yon Magamle Masina Kusa Hairaba Miyo Kya gi Haitoi Shintoiba Singadusu Miam da Kangan Nabagi Achawa Pampak Ama Uiri Magda Makata na Fondo Kibada Lamdamasagi Miyo Singa Loan Singbagi Hainabi Lahenaba Honasi Tabak Suning ba Miyo Kya na Masagi Senfam Karadang Putok na Bokona Bada Kudong Chadabakia Mayok Naribasi Loan Singbagi Hainabi Laitrabadi Tabak Amata Makata na Paikat Pangamloy Haiki Manipur se khoi loan lohraga loan hatopi hainabi se masi khoi da tuki matik yamal lei masi gi hainabi se hek leini mo khai khoi afaba thabam da tobi yar roi ninthi na khucha hairaba mayam ama craftsman mayam ama artisan mayam ama si bakhoi na puthok chani go port singa se capital le da ngasi puthok ngam da mayam am su leiri madu ke capital pibi na bagi damakta thadra basema punamak se masi hato khre har ngasagi puthopam thopa pora du putho hudadana pasasin do arim da mahan mahan da tokhi badagi ngasi thada bina ba mi leitadana invest to bina ba mi leitadana masi awa mayam am leiri Nesona Tongan ba Davi Singh Taksinduna awang nong puglam damda lairiba station gi Raj Baban Gate Singda protest togani haina Neso gi secretary Prakash na ngasi Manipur Press Club ta pangthokpa Paumis ga unaba da phungdokre magda makata na phungdokibada Neso gi anauba thau pubagi wasak lobagi thorom March ki tang nipanda Gawati da pangthokre bipamaduna warep taret lauduna warep sing adu thabak ta onthok na ba khongjang sing asi sangsin gadawri bani haiki Neso gi Davi Singh adu gi manungda awang nong pokta education policy amadi human resource of Hanba Honagadabani, Damtirab Iron Sing Lotok Hanaba Amadi, Inner Line Permit System, Chan Hanaba Yauna, Employment Policy Semba Yauri, Nesogi Timosina, Delhi the Satuna Prime Minister Amadi Central Lucing Basing Unaduna, Wafam Singasi, Taxin Bagaluna, Marski Tang Kungamanga, Raj Baban Geta, Protest Toguni Haiki. Live Marski 25, 2013 Marski Tangamanga, the Puntama Tujina Pung Ama Hawa. We Manipur, the governor, the Raj Bhavan, the Geta, Neshogi, Bener Makada, sitting protest, Saturday demand of sitting protest on Pantupa, Lunena, Masiki Matunda, Pada, April, Delhi, the Sala Kansida, Honorable Prime Minister, the central leaders, Mayama Unara Kansida, Takshan Bahau Bahariba, Kontang Anishina, Hanando in the Baikalaga. Koi atopa khongthang mayam su paikhan na ye koi khanan ne warep sing lominagi Kangla Lanpung ki tari suba bolum ki ahan ba isu ngasi release to gre Plus compound laiba RK Sanatumba Memorial Trust the pangthok ki bathor maduda Manipur University ki Philosophy Department ki head Dr. Soyam Lokendrajit amadi Dam College of Teachers Education ki principal oramba Dr. S. Gyaneswar Singh Civil Society singi leader sing educationist amadi masaknaiba miyukya susargya ki torum gi sarguma oina laikidraba thiam Zibit ki mafam da minute ani 2 minute leptuna awaba phungdoke journalist L Ranjit na publisher oiraga editor na ningthoksa lanchani tharmaduda wangala dona Dr. S Lokendra china journal amu puthokpa amudi pawgi thabak toba si daita yamna chawba thabakni masi yamna luba loinana yamna section basu tangai fadi haiki journalist na Manipur gi samaj da kari makharadi soidana pibangam lagani haibagi thajba thamki loni matang yet na ko matam dadi kunarake na hairan rajniti ki matang na ngang na ko matam dadi kunarake na hairan dai koina muk masi ki matang sida achum nganga dori ne nam ana dori achum ma desu ai na ngangi ba achum masina loire na muk kamu haira ka dori bani masi ki matang na di amad no atopam na su ma ngangi sa muk loire na muk haira ka dori adu di ganyen da achum kaya ada State Transport Authority na Kaksin Kuno Lambida Tata Winger Tara Taro contract
career permit pinanaba warep asi kaktrabadi hayeng March ki tang 13 dagi Indo Burma Sugunu Road Bus Owners Welfare Union akan ba khongjang changsilagani haikre wafam sing asi Governors Road talai ba union asi ka office ta pangthoki ba pawmi sing unabada union ge secretary Radius Yamna phongdoki bani makna makata na phongdoki bada haugi ba February ki tang 13 ta State Transport Authority na lauki ba warep matam kya dagi bus kya service tawduna lagde ba kaksin khunauda Tata Winger tara taru contract basis ta permit pinaba honariba si bus amasung winger service tawriba ani ki marakta muknaba laknaba burden tobo ina thokani maramasina athubu matamda makoi da permit asi kakchat piu haike 6 February 2013 da State Transport Authority ki members singna koi kasing kunok tu Imphal da winger tra to permit issue to gi basa masi kakchat piu koi Indo Burma Sugunu Bus Welfare Union na yaba sungong ngamoy masih kaktakali hayang tang drama tadi aku akan makongjong jengkel lagi ni malam ni koi basam hena masih kali tatuk sina basam hena mangan kita lagi masa jauh moy le masih yang turun untuk bius transport department itu masih aku tabi geno Namit mangani subna chatharak ba youth leadership training and pre-yoga camp solution kre bamdear da laiba mahatma seva ashram da pangthoki ba luisin magi thoramadura Swami Pavitra Nanda Maharaj USM ge vice president Chandramani Kumancha amadi Manipur School of Yoga gi bi angausna sarma susurgya ki Sagolban Salam Laikai Dalaiba Ahongbi Hotel Miyamna Natabalisat Satfam Zaga Oire Haiduna Matam Kaktana Laikai Anigi Muse Natingin Kre Salam Laikai Amadi Wangmon Laikai Anigi Nasi Famki Bamipamna Matam Kaktana Tingin Bagi Waribadu Laukibani Laikai Gimio Amana Fongdorapada Matam Kaktana Tingzilaba Hotel Si Mapuna Hangi Harabasu Laikai Anigi Ayabi Yaudana Hangbi Yaru Haiki Adna ngasidagi hongna kungham masidagi hongna haiba hotel asi wahai lakai amasung salam lakai gi miyoi singna thingjelle haina mayam wangda hongdok chari hotel asigi mapu oibiriba kana bu oibiraga chu oibiriba miyoi do koina hongdok chaba matamda haija gi matamda lakpidrabni na masibu hangbige hairabadi lakai ani sigi apunba ya ba ma lobiraga hangbiba yaragani natribawabudi lakai ani sina thingjalliba hotel sigi mayokta laibiganu Manipurda nupida chathaba miut minegi thodok lep palaitre ngarang numidang irengbam saval laikai da sahi taraga taruk tangai bi nupi macha ama mioi amana nupi oibigi izat mangan bi khre hari thodok asida chenari ba nupa dudi huidrom khaba chai kuntrani thoi apok tom ba kawi irengbam saval laikai degini mak mayum makai panduna macha ani leiraba mioi ni hari ISTV News na phangba paugi matungi nangarang numidang pung mapanrom tapa matamda nupi macha asibu phone da koktholaga natabali chadadu chathaki bane hari thodok adugi matungda nupi macha adu na mayum da halaglaga hu thaglamba thengna badagi kaksin community health center da pukatuna like narba matungda mahakpo izat mangan pikre haiba khanglaki bane khoi saunarba miyam na ngasi ayuk senariba miyogi mayum sidokre police na huidrom khabasu fakhre hari Mipal tangdana hingbang amnanaba agriculture ka mari lainaba thabak singda sarkar amadi mari lainaba singa ahenba mityeng sangba tangai phade haina MLA Tamarjina Yaripok Yambem Poiro Pat Pangthokpa Farmers Field Degi Thorum the Phongdokre Central Agricultural University Kauna Sinduna Pangthoki Bathoramadura Kaugi Director Research Dr. M. Ruhini Kumar Extension Education Ki Director Dr. N. Premjina Chimbamiyo Kyana Saruyaki Dr. N. Premjina Nong Ligna Churabasu Manipura Sarkada Ahen Mabityang Sang Birabadi Lomisina Potok Marang Kaina Potok Ngamgani Haiki Dr. Ruhini Kumar na Industry Laitaba Lamdamasida Agriculture Mari Lena Batabak Sunda Ahen Bijing Changbagi Tangai Fatabalai Phongdoki MLA Tamarjina Lomi Yaudana Sakotpa Society Amasemba Hibasi Oitokte Satok Marang Kaina Lehenaba Lamdamama Ohenaba Ikoipuna Honamidaba Tangai Fati Haiba Wapam Tamki Anwar Hussein Kauba Miyoi Amana Nurse Institute Ama Linkalam Laga Ningtina Register Torum Dabadagi Mahiru Singh Sahi Mangbagi Pibam Dalai Haina Mahiru Singh Amadi Guardian Sina Sargyaduna Ngasi Manipur Press Tapta Paugi Mipama Pangthokre Paugi Mipamadura Sargyakibi Mahiru Amana Fongdor Kibida Public Academy of Nursing Kauba Kergauda Hangba Institute Singani Subna Mapanda Anwar Hussein Kauba Yari Poktagi Hosina Hata Dalai Miyoi Amana Linkat Pane Achu Mamadi Asengba Institute ni Haina Magna Tazaba Pibadagi Ahum Suba Semester Fawa Mahiru Singh Tamanki Adubo Semester Loibagi Certificate Adu Register Taunaba Honabada Sajinaba Oiramadagi Hosik Power Masalot Kre Idamaski Matanga Ain Gyo Mamating Lauragani Mahiru Singh Sahi Mangdanaba Sinbiu Haibawa Pamtamki nursing council अखोई की registration तब चट पम तम सिदा अखोई की registration कार्ड से सारना सना
चटनब याबा सर्टिफिकेट नते रजिस्ट्रेशन तौब ngam हारपदे अखोइना सार से उनरगा अखोइना सि सुमाय फाइन तौवे खोले सार चटनब याद्रे ना हाबा मतमदा सार सिना नोई की सर्टिफिकेट से सुसोय सोयदना पीगनी खोटनी नखोय की से सुमायना असम नर्सिंग काउंसिल अमगी मखादा निम साइबा इंस्टीट्यूट सिदा अखोइ सिगी मखासिदा केनो तौबनी मोय मखासिदा अखोइ चटनब यादा सर्टिफिकेट सुसोय सोयदना पीगनी थाजाहलगा थामे थम्बदे अखोइ अयाबा ची खरा इनारा लैरे मतुंगसिदा मान था अमनी यैथोगा अमु उना मतुंगसिदा सारा अखोइ सर्टिफिकेट से मतम खरा पीगे मतम खरा पीबियो सुमाय तौदन मणिपुर सिदा ओंधरगे नहारगा मतम गाइनरे करिगुंबा सिदा पीबा ngamdragadi पैसा 10 लाख मी खुदिंगी अखोइ स्टूडेंट अम खुदिंगी 10 लाख संदोक पीगनी ना अखोइ से नवंबर दा थाना नवंबर यौसलबो मतम सिदादी अखोइ सार से अखोइ कांटेक्ट तौबो खोटपदसु पायरक्ट्रे अमुतंग पायरखिबददी नोइ तौनिंग मफमदा तौरो आई करिसु तौबो ngamरोय आइना नखोदा सर्टिफिकेट सु पीबा ngamोय करिसु पीबा ngamोय अपाम दुम तौरो न दुमाय हारे PMEGP की मतंग नोमगे ओइबा डिस्ट्रिक्ट लेवल अवेयरनेस प्रोग्राम अमा वांगोई बाजार पांगथोखरे मणिपुर खार्डियन विलेज डेवलपमेंट बोर्ड नसिंदुना पांगथोप थोरमदुदा बोर्ड की वाइस चेयरमैन सगोलसेम अचौबा समुरौ नगर पंचायत की चेयरपर्सन आइस हेमावती अमदी अलाहाबाद बैंक पौना बाजार की सीनियर मैनेजर जितेंद्रनाथ सुसरुया की सगोलसिम अचौबना खार्डी बोर्ड मियाम की दमकता खार्डी की पोलम सिंह पुथोकनबा यामना कन्ना होनरी अनौब मखल की खोंगु पुथोकनबा होनबगा लोइनना खार्डी की पोथोक सिंह मियाम द फंगनबा खार्डी बाबन अमसु हांगदोले हाइके बेटी रोड तलैबा गंभीर सिंह शॉपिंग आर्केड के सेकंड फ्लोर दा दुकान खरदा एसपी गुली योनबा लाकपनि हाइबा मियोय अमा मियामना फारगा वरखरे तौदोग सिंह असि अयुपुंग तरामाथोइरुम ताबा मतम थोखिबने मियामना फारबा मियोय अदुदी एमडी आमिर खान चही तरा तरेट अपोकबा एमडी नाजिम यारिपोक सिंहदा मथक लेकाइदगने मंगोनगी एसपी कैप्सूल तरानी थोइरोमसु मियामना फटकी मियामना फारबा एमडी आमिर खान फोंदोरपदा ममांगदा शॉपिंग असिदा मंगारक लाखरे शॉपिंग कॉम्प्लेक्स असिदा दुकान फंबा मियोय खरदा गुली असी पीबा लाकपनि हाइके मियामना फारबा मियोय एदु सिटी पुलिस तसिनखरे मणिपुर के हनक फारिबा यामलबा ड्रग सिंगे असेंग मपु पुथोउ मारा लेबा सिंग दंडी पिउ हाइबा दावीदा सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन सिंगना लेपतना खोंजंग चथरी नसिसु हाइग्रुजुम अपुनबा नुपी लुपना सिंदुना खुल असि अकोइबदा लेकाई सिंग पुन्ना वकत मेफम खोंजंग चंथिनखरे खोंजंग असिदा एसआईयू बुथतपा यानिंगदे ओसी रंजित ट्रांसफर तोबु यारोय एयरपोर्ट अमदी पलेनगी फाकिबा ड्रग सिंगे असेंग मपु पुथोउ हाइबा दावी तौकी तुंगदा चीफ मिनिस्टर होम मिनिस्टर अमदी डीजीपी की असाबा मीटम मई थाकी इमा लंचेनबी सेल्फ हेल्प ग्रुप कोंगपाल निंथुबुंग नसिंदुना नोमगी ओइबा लीगल अवेयरनेस प्रोग्राम अमा पांगथोखरे थोरमसदा मणिपुर स्टेट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी के मेंबर सेक्रेटरी ए गुनेश्वर शर्मा लीगल सर्विसेज अथॉरिटी इम्फाल ईस्ट के सेक्रेटरी डब्ल्यू टोनेल सु सर्बिया के रिसोर्स पर्सन ओइकिबा प्रोसिक्यूशन के डायरेक्टर एनजी टीएस कुमारना मयाई काबा निसाना नुपी ओइबिसिन अचोबो चैथिंग पीरी मखोइबो ओटपी नेबिबा हाटोक पीबा केयासी मयाई काबा निसाना अयाम्बा ठोकनबने हाइकी भारत के ओइना आईएएस ऑफिसर लिसिंग अमा हेनबना सही असिगी अपीबा मतमगी मनुंगदा मसागी इमोबेबल प्रॉपर्टी रिटर्न सरकार दा पिखलक्तबगी मनुंगदा मणिपुर अमसुंग त्रिपुरा की कैडर आईएएस चामसु यावरी हारी हौजिक थबकी पाव लविसे हौजिक थबकी पाव पिजरी Public sector kunda specialist officer lounabigdama Institute of Banking Personnel Selection na parikha pangthokadori engineering MBA PDZ BMCA LLB natraga mari leinaba lamda PG torpa masagi sei kunma thoidigi kuntrama fawgi manungda leba mui singna March ke tang 38 fawgi manungda online da apply torpa yagani hairi parikha center Guwahati ni Intelligence Bureau da tabak tonaba tongan ba fam singidama darkhas kauri masagi se tara Nepal dagi kundret fawgi manung da leba candidate singna physics amade mathematics yauna science stream da drugi pai natraga engineering da diploma pai ba oigedabani Impal da center oigedaba parikha pangthokpagi numitna lakliba marks kitang kunmari ni mataka bijakriba tabaki pawsing asige akopa marot bobo parada leba job center dagi khangbi yagani Nasigiri tabugi pau matang silojere makata pau mo robise Writer Forum Imphal gi sahi kunmanga surpa Silver Jubilee thorumgi nasi Bengali High School da lairik phongmagi akhanaba Silver Jubilee scheme hodokpaga loinana forum gi tha ahum gi oina puthokpa site gi sefong site gi pau marfu subamasing puthokre thorumasida forum gi president Aribam Kumar Sharma amasung celebration committee gi chairman Lamabam Birmani Su Sergyaki
Kumbi Tera Khadagi Laifrakpam Yaima Masung Laifrakpam Ongbi Ivemal Devi Machanupi Laifrakpam Sunita Devi Kobi Sahi Kunga Tarelom Surabinupima Satkibatang Kungani Panda Mayum the Gitoki Bedagi Mapum Kangdan Mang Krehari Mak Funmanga Insi Emma Wangi Masapai Masam Sangi Magna Satkibatamda Hangamapal Machugi Fanekama Setki Ping Machugi D Sardam Litki Ganagumus Namak Putena Bidabadi Manakna Police Station Natragana mobile number 9856131776 Natragana 8014414513 the Pau PBU Hari. Manipur gi saknar of a filmmaker Miyamna amazing Harga Kanaba Maibam Amutoi Narang Ayuk Kolkata gi BM Birla Heart Institute Laikidre. Listening of Chamapan Informatogi October Gitang Trani Panda Kwakatil Akam Lakai the Pokiba amazing Manipur Gioina Hanba National Film and Television Institute of India Pune Dagi graduate Loikiba Muni. Magna direction people Manipur film Sanakaitil listening of Chamapan Marfu Marida National Film Award Funky. Listening of Chamapan Marfu Mangada Manipurgi Hanba color film Langlen Tatwe the Sumagna direction Amasung editing Toki. Amazing documentary film Kiasu Putokla Magaloina media Amasung media personalities Kimatanga media course Amasu Pangtolonki. Manipur film was Chakanaba Cine Club Infal Ding but Achobutudang Lorum Batanatana Manipur Film Development Council Sembadasu Achobutudang Lorumki. Magna Lakidavada Television Producer Association Manipurna Awaba Fondokre. Sangai Progda Leba Leafet School na District Level Baratium Competition gi Hanba Mana Lokre. Indoor Stadium the Pangtoki ba competition adura Standard Robart na Anisuba Mana Loki. Afspa gi mayukta hanbalaitana Kongjang Sangsilipi Irom Chanu Sermilada Malim gi nupi gi numit kamari lainana Self Democracy Reveal Afspa Group Delhi na ise mingthol pikre. Lisingani sumna Taramatugi September gi tang Tarakatareta Mahiroi Oja Amadi Miyoi Kiana Saru Yaduna Sem Kiba Group Asina Delhi Yauna Bharat ki Bapanda Akan ba campaign kya Satharakli. Kongjang asigi sarukuma oina lagliba Mars ki tang Tarani Thoigi Numidang Pung Taruktagi ZTV Nagardagi Delhi University Art Faculty Fawa Candle gi Khongchat Amasu Chatkani Hari. Numit asida Manipur da su tongan tongan ba civil society na Miyamga loina candle thanduna Irom Chanu Srimilada solidarity utpiu Hari. Hauzik sana bagi pau lobise. Sana bagi pau pizari. Kulumdoirak Suba Governors Gov Invitation Polo Tournament ki quarter final match the Texan Polo Club amadi Manipur Police Sports Club Mai Paktuna semi final sangkre. Ngasi Horse Riding and Polo Association Sinduna Mapal Kangsi Bunda Satariba tournament asiki ngasi sana ki ahum suba quarter final match the Texan Polo Club na Singkai Hunba Polo Club Bibu Panjil Mapan Sinoda Mighty Babiduna semi final sankibani. Texan Polo Club ki Panjil Singadu P Ozit amadi M Dorena Panjil ahum KS Tombina Panjil ani amasung S Sadanandana Panjil amachanduna Chawna Mai Pakpangam kibani. Amarunda tournament asida Mapalgi State ki team amakak yauriba Himalayan Sports Association ki Dras Polo Club Kargils ka Manipur Police Sports Club B ga Sanaki Maduda Manipur Police Sports Club B na Panjil Taret amada Mighty Papiduna semi final sankre. Manipur Police Sports Club ke Panjil Taret adu ais Abung Kumanda Panjil Manga aduga Abungsa amadi TS Roman na Panjil amamam chanduna mai pakibani. Dras Polo Club ke matangai ba Panjil amakatuna Mamtaz Ali na chanki. Hayeng Governors Cup ke match the Imphal Riding Club A amasung Singkai Hunba anina sanaragani. Governors Cup Invitation Polo Tournament ke ahanba semi final match the Manipur Police Sports Club A amasung B na sanaragani. Haryana gi Gurgaon da satkiba February gi tang kungani thoi digi kuntaru fawa pangthokiba National Youth Junior Judo Championship da mai paklaba Manipur gi team nasi harau tem na okre sangangai use konda pangthokiba okpagi thorma da Works Minister Dr. Ratan Kumar Manipur Judo Association gi President Joariba Hanagi Minister L. Jent Kumar amadi Association nasi gi maru eba thopu busina sarugya ki Manipur gi nupi team na team champion oirakiba championship asigi sanaroi sing okpagi thorma da Association gi Secretary Indra Kumar na Manipur na judo da dominate tawrabasu state asida judo gi dojo amata fawba laitaba da pen ba phongdoki association asigi makhada laiba unit kharada mot manada ba kya laiba asna national championship pangtokotariba asida chauna apanba thorakpa yai haibaga loinana international judo federation na state asida judo gi thorongking pangthokpa adusu
यूनिट सिंह मरक्ता मोट मानदब क्या लेबना अपन बथोगले मसी कोखनबा मिनिस्टर रतन कुमार की पुगनिंग सिंह के एसोसिएशन के प्रेसिडेंट जयंत कुमार ना हौजिक एसोसिएशन असना थेंगनरबा सल तुंगी खुदोंग चादब क्या पाउदम के वर्क्स मिनिस्टर रतन कुमार ना मिसिंग यामदब स्टेट ओरबसु नेशनल के अरेना दा मणिपुर ना सानबदा अचौबा रोल लौदुना लैरी मसी मेंटल तौबगलोइना हेन फगन बखोनसी मसी दमक मसा मसागी वाखल नुआइना दबसिंग असना सानरोइसिंग नतना स्टेट असिदसु अचौबा चैथिंग पिरकनी अदुना आइखोइ पुना कोऑपरेशन लैनसी हाइब वाफम थमकी चैंपियनशिप असिद गोल्ड मेडल फंख्रब सानरोइसिंग अदुदि एस पूर्णिमा देवी एम कविता देवी एल सुशीला देवी अमदी डी सना मचाने सिल्वर मेडल द अहुम ब्रोंज मेडल द तरामाथोइसु लौरखे एसएन चैंपियनशिप के दमक्तंगासी पाटियाला द ट्रायल सिलेक्शन पांगथोपदा स्टेट असिदगे अनिता चनु एल निरुपमा चनु अमदी एस सुनी बला चनु सु खलकले हारी माय पागलब सानरोइसिंग द मेडल सिंग यंथोखे मियाम द फुटबॉल मसाना असिबु हेना पामनबा अमदी इंकलग्लिबा अंगांसिंग द मसाना असिबु पामनबा इथिल पीबगी सरुकमा ओइना हेरो फाउंडेशन द सिंदुना तोंगान तोंगान बा मणिपुर की मफम क्या दा फुटबॉल एग्जीबिशन मैच क्या पांगथोकले ngasi sengmai kaujeng daima ground da manipur gi film da yawa amadi film gilam da thabak toriba singi apunba Bollywood ka Indian Oil Corporation ki team ga football match ma pangthokre football match da da Indian Oil Corporation ki team na Bollywood pupanjal ahum ani da mai thiba piki winner amadi runner satalu palising tara amadi lupalising manga kusin lakhe Tabung Kokta Satariba Jano Corporate Football Tournament King Assisana Kiba Ahanba quarter final Maysta AMG Motors na Babinabu Goal Anis not a mighty Bikre Anisuba quarter final Maysta Classic Hotel na World Zimbu Goal Ani Amada mighty Bikre Manipur Cricket Association Sinduna Luang Pokoda Satariba AMC Allied League ki Ngasisana Kiba Maysta Cyclone Tambibana YWC Langtabal Buran Marida mighty Bikre Tawal ki Chawama High School Ground da Amphagi Makata Taramanga Suba Assam Rifles na Sinduna Chatarakpa IZ Assam Rifles South Football Championship King Assisana Kiba Maysta LMFA Hairokna AVO Kaksinbu Goal Ahum Mada Toyduna winner Oikre Ahanba Toinu Ima Men's Open Footballer Tournament winner Mangal Football Glove Kabam na Oikre Tennis Star Fighting Gana Sinduna Chatarakpa Tournament asige final Maysta Mangal MCA Kabam na Lucky Star Asan Bigaibo Panjal Tarit Anita Toyduna winner Oikibani Mai Paglabasinda Lamsang Kendrogi MLW Brajavidu Samai Kendrogi MLKS Devendro Yauna Manamatum Singh Yantoki Nasino magi inga sagi pau pizari nasigi khwaidigi sakhibagi chang degree celsius kunmapan dasmik manga khwaidigi ingmagi chang degree celsius nipan nungsiti yauba ising manel gi chang ayuk ta sada marfu taret numidang wairam da sada nemfuni thoi nongju gi chang nel aroba da maru ba pau amukhan pizari Jam College asi Dim University ohenna ba sada hundra process to baloi haina education minister M Okendrona phongdokre Paumi Dizamani Lakidabagi Matang, the Sarkar, Pigani Haikiba compensation, Amadi Tabak Hapagi, Wafam, Nasi Papa Karimeta Vidri, Amadi, Manipur Police Sports Club Bina, Himalayan Sports Association Dras Polo Club Pumaiti Biduna, Governors Cup Polo Tournament semi final Sankre, Nasigate, ISTV Nepija Papa Matans, the Lucent Jeremy and David Popum Namaku, Amukahana, Krupzari.